paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka dito inaramid na pari ba nung kankwaro? Na, apay, anyat inaramid naman. Napanda ka no ijay tersena kita daya. Pilpilitan da amang lukat iti dis oras tirabi idaglaklako. Taapay ka na. Apay, anya ko matigatangan da. Anya pa'y ngay no di arak. Makita na dya akwarog mo sumapay. Rumbang abagbagaam da dya akwarog. Mangibabain. Tanod pa'y matngarod. Saan lang at tanod ta chief tanod nga ron. Di na bagay ti ag chief tanod. Nukas jay mat ti aramid na. Nakita mo ka din ni Badong ko, Maray. Ne, saan mat mare? Ay, kadwa na siguro man ang likwarog. Kasla ni Kwarog si asawa na. Sana na siya. Ay, oo na yan mare. Pagimunam ka din likwarog. Saan ko apagimunan, Maray? Masurunak laang. Tinakpay tulungan iti trabaho. Nilatan Kwarog ti kanayon na akadwa. Ay, bagbagaam ni Badong mo. Tabagbagaan mi mat ni Kwarog. Kanayon ko abagbagaan. Ngam dinakmet denggang iso ama uma akaw. Mauma ka kulam. Ngam apay nga rod asa pulam. Kasanaw no adda mapasama kenkwana. Awan kwartak nga aramatek Maray. Kanak man iti upat di suli na kagawad. Arak ka di mananti kayat masawan. Kagawad may sa nagdadamaw. Amuyon ati kayat ko asawan. Bayadam ka di wano ipalistam manaw. Dahito iti sungbat ti saludsod mau kagawad. Pulpin mo tayaw awat mo sa anak kwarta. Mawata mo nati kayat ko asawan. At idogan ti listam di daw. Saan ko matadamdamagan mo ati daw? Di ko na, di ka na. Na, naglalaingam kita, intaikan ka itilakaw. Lako dagitaw, saan na padawat? Di kagawad may. Ito lang nagkitawag ka. Di mo pa ikayat. Ingka dumawat iti sabali at tersina. No at damayat, amang tagkad ka. Kasta ko matitak-tak derken bis ngay mo akanayon kwar. Nagmayat. Kanayon mo takastoy ko anggay. Wapo kang taragay. Buwan ko pagtara. No nagalas ka kita, no nabartek ka. Napay ko mga nagalas. No nabartek ka. Awanan ti bis ngay mo. Puso-puso ti buhok mo. Nadakiday mo. Dandani pa hindi ka makatakdan. Kaya't nyo ka titi makamanugang anggay. Ay, noon pa. Ngayon ka saan ang makaasawa ka? Parang pati nagbalin nga asawa. Harap timang tigkan niya kiti tunay. Tapos na makaasawa kang gal. Adda madismaya ti balasang no kanayon ka anabartek. Angam ti problema. Mabay na ka sumangoy ti balasang no sana ka nabartang. Sino katamanan tay purontong mo iti pantalon? Sa dino manan iti papanam? Apay adamagay. Kaya't mo ka dito sumurat. Nuing ka manan makinom akadwam ni Kwaraw. Sa anak akas kada kayo akurang ti panagpampanunot na. Gusto nga ta ti panunot ti tao, akanayon nga agbusingar tingiwat na. Palapan ang kanto pa'y di ta nagtakdram. Nakurang ka talaga ti panagpampanunaw. Napatpatag ti arak ngam ti trabahaw. Amom tuyang, ti arak makaikat iti banaw. Makauray day ta trabaho ta makabanaw. Ayan tay binalsag. Ah, Ay makapalpala-palak iti tawad din na oras. ay tarayon ba daw? Delikadong ti binalsay. Hay! Egsobli ka dito'y batang! Apay ati maray ka! Na, Ay. kasla na bagyo akayo ta itsurab, Kwarog. Abay ko maanabagyawan tay. Ay, damagam pa'y laan. Amom ka day, nga imbaga dagiti kakaduam atanod, aso katanda kakanod. Gapo, iti kinamamartek mo. Ha? Sino tinang ibaga sukatandak? Ta sukatak tiro pa na anday? Di ka man. Ha? Masukatam aya, matirupa. Abay din na sananday.
Pagbalin ka ng isit ang kaslalumboy, ha? Danog-danog, Ay, kas kala nalaeng no nabartek ka. Di mo pa'y maiturad ti sumango iti balasang. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni Pari Badong abartek ti amuyo. Isungarot nga babalte ka. Tapnoadan to manugang yawan tay. Tulungan na kano ni Tata Badong nga garam. Ay, kun kuna na laeng tapno adda kadwa na nga ginom. Ay na, kwarog. Adda adi ka makaasawa no kanayon ka anabartek. Pa'y kumangan tay. At damat alalay ko nga garam. Uray kanayon ang mabartek ni Pari Badong taadan tuyang na. Si Kangay. At sa nga ilay ni kakais ka balasang, kwaraw. Kaya't ma, tinta sirpatan. Itamat lang, Tata Badong. Mapandan. Ni kano dalmas, di mang sirsirpat iti balasa. Natatair ka, yung dadya dalmas, kwaraw. Nilang dalmas ti karibal ka. Kanyang laban na kanyak. Gano ka sila grup-grupa ako raranay. So nga, intan, ipakita manalalaig kaya natatair ka. Kanya ba dadya dalmas niya? Nagrana kami di balay ti balasang. Ibagak nga gawi dahil. Tasak ti kayat ti balasang. Natatairak badlang. Iso nga, intan nga roday. Tapno di nakamaunaan dahil si Adalmas. Basta numadanon ta di Adalmas. Pagawidat ko na. Apay nga inig ka mananda Badong iti arak maray. Kasano ak ang makalakaw no saan ko nga ikan ti gumatang. Pwera ko man ni Badong ko Saan mo ko mga ikan? Saan mo't ani Badong mo ti gimatang ni mo't kwaraw. Ita, saan manen nga amaw nuna pananda? Apay nga binasapulam. Amuna mo ti pagawidan na. Di na nga ron matulungan iti trabaho. Ay mandaram namin ti asawa matumulong kan ka. Saan ati negosyo ting kapagpupulutan. Babawi ko nga may nagdamag. Makapasuraw. Inayaban ka ay nga umay dito. Agawid kan no saan ka gumatang. Ay, iso aba ak katakas na ti ugalay. Anawan ka man langay. Kanya di na idanon kanyak nga inaramid yung iti balay ti balasang. Pakitak lang ti kinatigas kawan ka. Imbaga kinitalmas nga gawait. Dasak ti mangaram kininapinta sa balasang. Saan na nasaya ti naramid mo? Saan mo apapanawan ti madanon mo atao iti balay ti aking balay? Ahaw! Pakitak lang mo ti balasang asak tinalang. Apay pagsaya atat ti naramid mo. Pagdaksam day jay. Abay ko mapagtaksan nga. Mayat kiti ata makita ti balasang asak ti katuturada na jip tanaw. Baliktad ti kararwang. Napalangguat ti naramid mo. Pimanaw kano ni Dalmas, gapo iti naramid mo. Ay, nusan pa lang nga pimanaw agad linipak ka. Ay isikan to pa'y tilit magagnay. Ha? Di kan sumungbat at tiso ti gemgem ko iti sungaw. Yay. Maray, saan samot ka noong umay ni Maray tulad itigas na? Oray saan nga umay, no agreklamo ti umay na aramidal. Ne, apay nga agreklamo ako na Maray. Kasanaw kat ibarit na nga aglago ang iyarak. Nimot kwarog ti may kimbatang. Ado nga minti masuron a babae, no agbartak ti asawa da. Pabasulin da ti aglaklako. Di asawa da ti kasauda. Saan kat ati lakok ti pakibiyangan da. At dalat ta nga min dagiti saan a makaawat, Mare. Iso nga agpipinnasin siya kayon maibos ti pasensya no aglablabos damag. Abay nga, itatapataw. Ito rin nga apo dito'y balay ti balasang. Ngam di datamot ilokatan. Iso nga rin. Ada nakita ka tao ito'y alimabas iti batog ti tawa.
Sinalbag. Inton ko nagriyawak dito yung arubayan da. Ay, sana. Ah, Imbaga kanyak ni parintay nga saan ta ka no nga agar ariwawa. Iti balay ti papananta. Abe nga minadida tapastrakan nga, iti balay da. Weno, awan ti tao, di sa unay. Kapay nga da nakitak itay iti tawa ngay. Saan nga tangalali at tinakitam, tata? Hanya, alalya. Ay, ang mga numay na talalyain. Ha? Inta karuday, agawitan. Nay, tata ba daw? Di nakpanawa na, ha? Kapan ka magayam naglako itinatay, tuyan. Ayan na nga, tinaglakwam. Apay adamagam tinaglakwak. Di nakimay tinulungan. Iso nga awan ti ited kukan ka. Timulong akmat idi ang nagmula. Sana ya? Mangmangan ka mo. Inggatang ko iti bagas ken groceries tinaglakwak. No si ka ti mapanaglakaw, arak ti papanan ti kwarta. Kitmangtid ka mo nga ruda. Awan nga rudaon ta inggatang kaw. San ka kadi makaawat? No di nakikan, mangilako ak iti bagas. Padasam, tapagbabawyam taramidag. Ha! Palapalon ka iti binalsay. Amok no kasano ti kaado ti bagas. Amok no kaano ang maibaws. Ay, nagirigatan ti awan kwarta na ya. Awan pa igatang matitiarak. Inton kwan nakaalakay ti sakit mo gapu iti arak. Apay nga ron nga dag sakit kin masapa amatay. Nga uray saan mo't nga gininom iti arak. Oho, ikalintag am lataday ta sinalbag nga arak. Ay, mapukaw kumaday ta nga arak dito'y lubaw. Ay, saan mo ta? Ado kaming ngagliday nung mapukaw ti patpat gan mi nga arak. Ay nadamag mo ti kabarbaro adamag iti kabildata at kwaraw. May papanitian niya ang kail. Dandan ni agkalay san di balasang. Ken ni Dalmas. Anya? Nagpaiso ka dito ang kail. Ken no may saak aninom. Ha? At nga ta diferensya ti panagkita dahi di babae? Naa, apay nga ibagam nga da diferensya ti panagkita na. Hindi na makita na tatairak ng dahi di dalmas. Kinaat nakit din dahi di akas lakurara night. Na- Idinto ta na tatairak night. Apay mabiyag ayat ti taer. Ken kinamamartek mo ti agbalin a pamilyam. Ha? Eh, tinakita na ka ni Dalmas. Ket mayat ti ugali na. Day, apay akas lang nasukaan nga utang day tarupam ita. Kuaraw. Kasanaw. Kadjay mo't kas lakurara ni ti pinili di balasang tataba daw. Ha? Asino balasan? Kin asino analaad ti daddakamatan? Dahi di dalmas kanti sabsabungin ta. Ay, kasta ka day. Mala, intanto lang makidayan, huwag kalaysada. Ay, sa anak lakit di amapan. Ay, agsakit lang ti pusok ang makakita na ragsak dadwa. Ingka, tapno ipakita masaan ang nasaktan ti Rignam. Kasla makit-kitak ti panangkat katawa kanyak day di adalmas. Day jay kidan, tinagasa, titi babae, kit naglaan may. Warog, apay nga adda ka nga agsansanuong ditoy. Di kakat napan nakidaya, ija ayan dadalmas. Mapay amapanak nga yan tay. Ay, Di kamot napan. ay kat naira na ngamin amadma di tiriknak. Di mo ka di makita ang nakasweterak, kamalaminak. Jakmat kayat ti mapan Takumaro lang ti sakit marigrik na kanday. Ha? Madmadi ka di mo tiriknam, barok. Winantay. Nasakit ti puso ka na kamakaw. Ah? Ay, amum ka day, no apay akinayat jay babae ni Dalmas, imbes asika. Tsaka mau, antay. Hindi namot nga minamot agpilay. Deta ti amo ka makagapaw. Ay, di kinalaing mong agbartek ti makagapo. Ah. No apay, anadismaya ti babae ken ka. Day, nakakaluban ka may kuaraw. Papanan, Nakigibang gagkaw. Nakman kitdag mula. Tapno at dapitay. kahit saan ta ka din ang mapanaginaw. Ay, saan ang tata? Adda ako mayakay ti balasang. No kanayo na kanabartag. Ay, uray ni tuyang ka. Di na kon kasasaaw, kapukano ta mamartaga. Yung kalatulungan
Tap magkapya kayaon. Nakalipat na. So ang nakaaramid tayo iti sa narumbang ka po iti ara. Ay, winsa. No'y nagtulungan ni Tuyang ka. Sa aday na makapungtot kanya. Unda ta. Awan tinasayat nga itdan ka data ti ara. Adda nga imadayo tinapatag ka data. Mala, tingka nga ruda ni Jepang Kagmaw. Kay nakbutay ni Jepang Kagmay kini Tuyang ka. Ay, tahatabadong kenkwarong. Awan na saya at nga iten tinalabas nga ara. Nudi, panakaisan na. Ala sigay! Dilan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Freaky Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glad Binawen. May samay asagot kada kayo, the MPB6 Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapwang manan, napankaman nga tan nakitungtong kadagiti pada mo estambay. Apay nga istambay ako na. Baglakan niya ka. Magpapanak iti bangkag ng dagijay. Ingka kidi mangala iti runo a pagkalatkatan ti lubyas. Sa ulan dati pagkalatkatan da. Panak to ka day. Nagmangala jay turawd. Ada nakita ka karunwan ni jay. Apay nga into pay langay. Itan saan mo manan nga itantan? Ay di ka man mangdagdag. No kayat mau, disikan ti mapan. Ay nagalas ka ti panagrarason maun. Inak aglaba. At damot aramida. Nagsabat kami ni Marisha ng itay. Naibaga na nga adda kanumang taktakaw itimula da akamuting kahoy. Ado ay tinatakaw. Basit mutkit di kano. Angam no kanayon, awan pa panan na, no diin inot nga umadaw. Ay, madidaytan. Agala da iti saan da ako kwa. Masursuron nga rod ni Marisha ng anang ibaga. Ay, madingarod manin agraira dagiti agalala iti mula. Dahita nga rod ti pakasurunan ni Marisha ng imbaga na paikat kanyak nga awan serbi kano dagiti tanod. Kapay nga apabasulin na dagiti tanod. Ay, saan apagrebengan ti tanod ti mang bantay kadagiti mula. Banulang met nga iti maaawat da. Dahita met ti imbagaken kwa na. Alangan met nga uray bangkag ket bantayan da. Gumatangak man iti Ricardo maray. Sibuyas, bawang ken paminta. Nay, maray. Naimasaket ti lutum asidayo ita. Igisak man ti ginatang ko abuggoong nga aramang. Imbagla apagsawsawan iti kompormay. Ay, kayat ko apagsawsawan no kasjay na. Saan kon nga igisa? May mayat no maigisa tanabang banglaw maray. Ay, kasta ka di ti baak. Di na kayat tinabanglo nga aramang abuggoong. Nanay, madinsamot ang tisa umaray. Baak madan? Apay, ni ka di ba dong ti ipanpanakil mo? Ay, katsiyempre si Kangay, awan badong mau. Badong mulaang Anya ko mano awan. Ay na, sabalin samot ti pagturungan ti saritaan nyo, kukumare. Masurunak ka ni Marituyang. Oray saan na naigisa ti buggoong ka, ta saan ko matatinakakaw. Apay, tinakaw ko ti buggoong. Kaya't ko lang tinabanglo a buggoong. Dita ka man langan, inak man lagumatangan iti sa balay. Pwe, baak. Ay, pimanawan, mare. Bayam apumanaw. Ado dita ti gumatang iti lakaw. Angem sayang kumadya paglakwa. Saan lang nga is-iso ti sukek?
Ang mga no dinawat na pa'y ti ibagbaga na abugong. Ha? Agdadawat mo't kat day jay atao. Nay, nagdakkel mo't arupot day tayin nalam arunaw. Aguray, tatagbatag tigalog ti runaw. Adeng kabil ko di tatinga tinaripit arunaw. Nay, adamot kamuting kahoy iti nga tinarupot arunaw. Ay, winto yan. Adda nadalapos ko iti dalan. Nagparot ako na. Kit inripit kumitay. Makaraman ta iti kamuting kahoy, ngawan mula ta. Makaraman ka ano amom ti agdiskartay. Karuutan may tinangalak. Balang nga rod akamuti no kasta. Apay ko maabalang. Kit saan kumit akinamat. Balang kunada no awan akin mula. Ay, masurunak kin ni Marikwa ng itay. Kaslakit adda tinakaw ka. Ha? Anya ka no titinakaw, maw? Gumatgatang aklaang iti Ricardo a pangigisak iti aramang abugoaw. Sa balay, tinapanan ti saritaan may, iso masurunak. Da kayo manyag kumaray. Kas kayo laubeng. Awal labasit. Aga pa kaya. Dilawon nakidain, idimbagak nga igisak ti aramang abugoaw. Idikwan, ibaga na asaan na tinakaw ti bugong na. Inton kwan napan ko imbagkata. Hindi nagyan ng tila ko na bugoaw nga naman. Makasidsidak iti karnay amalaukan iti kamuting kahoy. Inganto man mga lakwarog. Addan samot kamuting kahoy maw. Ay, adama itantay. Sige, itay nakto mangala. Aduam to ti ilutom Takayat kumuti karni analaukan iti kamuting kahoy antay. Sige, inkanto nga rod mangala tapno makaluto akmetay. Karni ti baka ka di antay. Wen, kwarog. Wow! Nalagip ko nga adda kamuting kahoy mo. Iso nga rod nga ibabaon ka amapan mangala. Sige antay. Naimas ti karnit baka nga da kamuting kahoy laok na. Badaw, kurang tinalam arunaw, ingkamanen mangala. Ijay man ayan ti banggag ni Kwarog ti pangalaki ti Runaw. Tanda nakita ka po ti Runo ijay. Ingka nga rudeng, takurang ti pagkalatkatan ti lubyas. Ay, day, ito mo ti pagmadyan ti lubyas nga imula. Masapol nga iyalaan pa iti Runaw. Winukawayan na pagpakalatkat na. Ay, kaing kakidain. Anyang nga road kat isumot ti mulat Ingka mangarod kargaan di pagbalunak iti danam. Makainumak tukit ijayan. Sige, at dapay ka nabati alining ta na lumasaba. Mangbalkuta kon iti kanum ijay. Pwede kong ti Runo nga inala. Ha? At dapay kamuti ni Kwarog dito igit ti banggag na. Ay magparo takmat. Kay ikabil ko man ang ititinga ti repote karuna. Tapno sana madlaw. Ay, kita ay may taglawlaw. Nawan ti makakita kanya. Kit nawan ti tao. Innakaw. Neng, si kamot ti masabat ko tataba daw. Bruno matday tawit mao. Ay, wait, Kwarog. Imbagla pagpakalatkat may si lubyas may. Papanam ngay. Nakman di tabang kagkaw. Nakalyente na batbati akamuti. Apay, at nakamuti mijay. Awan mo tinakita. Adda, di mo siguro nakita Taruno mo tinakitam. Ay, wait siguro. Mali nga rin. Minsan, barang sikat yung makakita dito, pagbaga madyak nakita, kamutay. Nagaatidog mo't day taruno anaalam. Rinipet mo anay imbag. Aging ga di tamuro daw. Ay, kituwin Tapno na lang kang naipagna, dita kasamagat. Sana maisalat, kadag iti dadakay, laruaw. Napay ngay. Madlaw mo't ang nabit pala nakaliti kamutay. Awan mo't yung tinabatay. Ay, sayang tay karni ko mga iluto ni antay. Naguray man. Sambutak man ni tataba daw. Damagak no asino tinakita na at tao dito'y banggag kaw. Tataba daw! Mabitlaang! Ay, anda ka tinakita mataaw? Ano pa ni di banggag kaw? Ay, anda nakita kita yatahaw. Saan ko na big-bag, tadayowa kitay. Apay ka day. Sinakaw damot ti kamutik tataba daw. Ay, di pala ko mamaigalis tinagtakaw. Kanya, maigalis.
Tapay ang mangiruruman ka kay Kwaraw. Hindi kidi agtatakaw at mangirurumay. Di pa ila maigalis. Ay! Ha? Nakabandil ka kay Timato. Ay, naigalisa ka. Ay, una yan. Aganano kan tatabadaw. Agabgabo kayo matan di tarin napat mo arunaw. Teka. Naipandag pa kanya kung dito'y awit ko, Arunaw. Mabit lang tatulungan ka tatabadaw. Ay, sana. Kabay lang magkita. Ay, mga lumadlaw na pa iti awit kawa. Day, apay ang kasta tiksura masimang pag. Sa halimot tanggir sa'yo. Kasla pinuur... Ha? Marigrigatan kan sabag. Ay, salbag na dyan, Kwaraw. Mangirurumay. Apay amang iruruman ako na. Anya tinaramid na kan ka. Di ka pala maigalais ko na. Hindi kwan, naigalisa mo dyan. Nagalasan na dyan, Kwaraw. Ay, ina man rautan ti sinalbag. Ay, at subli ka rito yan. Saan ka na mapandigayan ni Kwaraw? Di naklakdan. Masapon nga ikang itipagdakman ti sinalbag. Uli. Pimanaway. Napanlatan. Anya nga tati aramidan na kini Kwaraw. Ayan nga iti kamuting kahoy, Kwarog. Inluto ko njay karnit baka. Nalukneng siguro itan. Mabalinan nga ipisok ti kamuting kahoy. Ay, sayang anday. Tinakaw damatan ti kamuting kahoy ikaw. Naparot mo't amin ayin. Anya, tinakaw da kunam. Unanday. Nagbasit lang arudain. Tinakaw da pay lang may. Asino ngay nga ta tinagtakaw? Uray ti kamuting kahoy ni Marisanang. Tinakaw da kanumay. Mamuatumot lang no asino tinagtakaw. Anya kumangay ti aramidam. Pagbayadag tapnusan nga agruam. Unusan, ipakilaw ko kinkwana ti kamuting kahoy. Kasano pa'y ngay amaamwam ita. Awan mo't nakakita. Dita nga ron tirigat na. Awan mo't ngamin nakakita. Nga maduktalak to lang. Makita na. Sumungad ni Marituyang Kwaraw! Adda ka kadidita balay ni Kapitan, Ay, apay anyat inararamin mo ka ni Marituyang. Tagpungpung tot, Awan mo't angkay. Kanya kumangay ti aramidag kinkwana. Kwaraw! Amok adda ka dita tawan kay di balayaw. Adda ti tricycle mo dita batog ti balay ni Kapitan. Ala, rumwar ka dita. Rumuharak man lang ng angkay. Anya nga ta ti pagpupungtutan ni Nanatuyang. Aw, abay ka day, nana. Apay nga inruruman mo ni Badungkaw, Abay ko mga inruruman ko ngay. Kasano ko mga inruruman ko ako nayaw? Ay, ang kalma ka pa'y, Maray. Umunag ka. Ta, pagsaritaan tayo manday ta. Dito'y tayon apagsaritaan, Kapitan. Si Mangpat ni Badungkaw anapan nagrunaw. Marigatan ta sa bali ti Jarna. Ay, kasano ti panangiruruman ni Kwarog ako nam? Imbaga ka no ni Kwaraw, di ka pala maigalis. Iso aday jay, naigalis ni Badungkaw. Ay, Kwarog. Apay nga imbagam nga mintikas jay. Madiday jay nga ibagbagam. Kasto'y tinapasama kang kail. Hindi mapan ko kumakalyan tinabatbati akamuting kahoy kaw. Awan tinaalak ta natakaw umatain. Kahit anya ko matibasol ni Badungkaw, ta imbagam adi pay la maigalis. Saan ko ngayon baga ni tatabadong ti maigalais? Ti kunak, maigalis ko matinagtakaw iti kamuting kahoy kaw. Kat ni tatabadong matan tinaigalais. Pimanawan ni Marituyang. Apay ngamin nga imbagam adipay la maigalis tinagtakaw. Saan nga ta ni tatabadong tinagtakaw antay? Nakitab no adda awit na akamuting kahoy. Awan matantay. Runo lang nga narapet tinakita nga awit na. Ay, kasano nga atapem ani pari badong tinangtakaw. No kunamet nga awan awit na akamuting kahoy. Mapanak man ni di balayda. Tamuak no apay nga imbaga ni tatabadong nga inruruman kaw. Jak maawatan ba doon? Kunaman ni Kwarog adi na kano imbagakan ka ang maigalis ka.
No di kat tinang takaw iti kamuti na ti imbaga na may galays. No saan na ko mga imbaga tikas jay? Saan na ko maanay galays? Kayat mo asawan. Sika tinagtakaw iti kamutay. Saan na may bilang atakaw da jay? Ta nagbasit may. Kunada nga road, nga oray baset no alaem ti kukwa ti sa balay, kat agsakit tinakam na, madikanaw. Kaya't mo asawan nasakit tinakam ni Kwaraw. Gapo iti inala ka kamutay. Kuna. Ayan na nga nga road kamutay. At dadi tarwar. Hala, intalain. Nay, dagita mo't galot ti runo ti tinagbat mo ba daw? Wine, adda na ipating nga kamutay di ta naripit arunaw. Na, imbugas mo itinarapot arunaw. Impam mo di tatunga. Win tawan nga rod pangikak. Aha! Adda kamuti nga impalaman mo iti runaw, tataba daw. Ha? Kunakon kat asi ka tinang takaw iti kamuting kahoy kaw. Adda ka dita? Kwaraw? Tayak pa'y ngagsisiing. Ita, naduktala ko na da kayo gayam tit tatakaw iti kamutay. Ay salbag ka ba daw? Napankula ka rinarautan ni Kwaraw. Si kamagayam takimbasaw. Ay, Kwaraw, gaya pakawanan na kumaa. Isubli ka ti kamutay. Saan ko nga ulitin di agtakaw? Tamangan mo ang sakit ti tiyan ko amangan. Ay, tatabadong. Dakis nga min ti agtakaw itisan mo amunan. Uray basit ako na. Ala sigay! Tinagdibusan ti sa balipay. Aparang! Ito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgin Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami. Iting tay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Magkanasabat ka, paray. Ah. Asino din nakita ka kanto mababae magmagnay di kalsada itay? Ay, naguto ka gaya. Ay, kwa. Kapangan hindi kadwa may makimit-mit. Ha? Saan mo ang munisipyo di nagtulungan niya? Taikimit restaurant, paray. Ay, si kami. Gagana iti opisyal. Adalat gagaya mo. No kasi nga dapapanan. Oh. Amo ka din ni Maribanang dita, paray. Masakol. Ay, abamuan na. May sak mo na lalaki, paray. Madlaw ka o saan lang nga gayam na siya babae. Kaumang mantangiwat mo. Isa na nasaya dita, paray. Kasi mo ni Maribanang no bilang laing. Anda ka asik kan jak mo isok-sokat. Ha? Jak mo't pampanawat. Kan jak mo't baybayan. Addakan, ang awan paylaang niya ang mo. Napanan na ka day. Ha? Kunak man no addan dito'y balayaw. Saan ka di nga iti barangay hall tinagkapwap? Unan tay. Awan iti ni uncle kaw. Kat no itay pa'y bigat api manaw. Ay, Napanan na nga rudan. day tantisan ko nga mo antay. Kunak no addan dito'y balayaw. Tasaan mo't nga may iti barangay haul. Awan ka di ti ammo, amiting na ita. Saan ko nga mo antay. Di na mag-imbagbaga kanyak no adda meeting na ita. Anya ka diti pampanunutam ba daw? Kasano ay nga ta? Mariribu ka na, nurumbang nga ibagak, wino saan? Anya ka di dayta? Rumbang ka day nga gilimod ka kanya. Maamakak, ang mga numaistoryam. Naglaing ka ngamin nga, chismes. Kaslaman na patagday ta ba daw? Mabalin ka day amaamuan. Ikarimasaan mo nga istoryahin iti sa bali Ang mga numad iti pagbanagan na ti panangistoryam iti sa balay. Promise ba daw? Kaumag tingiwat ka. Saan ko nga istoryaan? Ni ngamin parinteng, adda nakita kakadwa na babae iti ilay. Ha? Asino a babae?
Kabagyan na kaday, wunuan niya. Ay, dahita nga rod kay. Kuna ni pare inting agayam na laing ka daw. Ngam kaslasaan lang agayam ti panagkita. Ha? Adda ka di meeting da inteng, itay bigat? Awan mo ti imbaga na, Maray. Ngam apay asan ngayon may iji barangay hol itay bigat. Ay, saan ko nga mo, Maray? Ti amo kat iji barangay hol tinapanan na. Nasapa ka di arimwar? Nasapa mo't, Maray. Ti pagsidda awak, di na imbaga ti papanan na, nurimwar ko ma. Amangan mo't no adda na panam, iso asan ang nagpakadakan ka. Sa anak mo't apim mampanaw ijay balay. Nalipatan na ka day tinagpakada? Ay, sigod, ano ijay barangay hol ti papanan na, saan nga agpakada. Ngem nurumar, ibaga na ti papanan na. Pagbagaam ni Uncle Mau, kuwaraw. Ada nakita ka kadwa na babae itay iilay. Ha? Anya nga tinakita nga aramidan da. Nagturong da iti restaurant. Nugayam lang. Saan asal labayan ni parinteng? Balasan ka di tinakita makadwa na. Medyo aday dadnan. Saan ko nga amaw no balasang win no saan. Ay, damagag tuman kini Uncle ka. Saan mo pa ngay pagbaga Asyak tinakaamwam. Ibaganan tuki day aman nakibiyanga. Padasak man na siman ni Uncle no rumwar. Way, no makita mamakisinarak pa iti day babae. Ibagam ka ni Maribanang amapanmoit iti pagsinsinarakan da. Unta ta, dahil ti aramidag. Diyak kaya talukon ni Uncle ko ni Antibanang. Tanasingpat kanyak ni Antay. Adda ka di ijay balayo ni Kapitan, Maray. Awan mo't, Maray. Ay, adda siguro ija barangay hall. Adda mo't mang sapsapol kan kwa na ijay barangay haul. Ngam awan kanaw. Ne, rimwar mo't itayan. Apay ngay nga awan ija barangay hall. Ay, Maray. Adda ka di madmadlaw, Mau. Ah, madmadlaw nga anya, Maray. Kasla adda kayat mo asawan. Awan mo kitay. Ngam no libadong ko ti kanayon arumwar. Ajak amo ti papapanan na. Ha? Surutag itinalimag. Anya. Ay, Maray. Kasla adda kayat mo nga ibuksilan iti kasta nga ibagbagam. Ah, no siyak ti kunak, Maray. Awan ti kayat ko asawa. Namin ano pumanaw ka dito'y balay. Ti amok kat ija barangay hol ti papapanam. Isumot. Sa dino kumat papanak nga sa bali. Angam adamot mang sapol kan ka ija barangay hol. Ngam awan ka kano ijay. Sa dino ka di ti pagturturungam. Ay, ino da duma, agpaayab ni Mayor. Ada pagsaritaan mi ije munisipyo. Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam. Wen! Ura agpiwis amin anwang, nusan nga agpaiso. Na, saan man apatinwang kat iramraman mo? Anya ko matibasol dagita anwang iti kalukwam. Awan ti kalokwan gar aramidan. Dayjayan ni Uncle Intay. Sa anak nagpadlaw. Kita no sa dino ti papanan na. Ay, surutak itinalimay. Na. Ada babaya sinabat na iti kalsada. At dayjay, nagturong dan iti restaurant. Ay, surutak latay da. Sanak nagpadlaw. Denggak man ti saritaan da. Masapul mabistok ita ni Angkangil. Aday bagak nga aramidam inton bigatan tay. Anya ko madahita nga aramida, kwarog. Nangag ko nga minti saritaan da Angkangil. Kan ti babae iti restaurant. Ah, anya tinangag mo asaritaan dagiti dua. Agkita da kanumanan inton bigat. Iti alas 8 ti agsapa. Anya ti aramidan da kanu ijay. Mapanda siguro manan mangan Anya, kayat mo asawan, dayta ti kanayon na apapanan. Nalabay. Iso amapan kay jay inton bigat. Umuna kay jay ngamsan kang agpadlaw. Ay, kasano kuma, adidak madlaw. Isurok tinalingad da pagyanam.
Makita mi dadwa, no anya ti aramidan da. Sige, manglimlim mo ak inton bigat. Agbanda na ak akas labakit. Agmaas kan ag sunglasses ak. Tapno din ak madlaw ni intay. Maray, saan ka day nga adala kom analawa a bandana? Adamot, kayat mo ti gumatang. Ada na pintas dito'y unag. Saan ko pa'y nga enruar? Ay, kayat ko, jay saan pa'y ana i-display, Mare. Jay, awan pa'y nakakita. Ay, wan, maray. Ado tilakok abanda na nagpipintas. Mga laak nga rod iti may sa Mare. Ay, wan Ingka nga rod mangirwaran, tagpili ak. Wan, humabit laag. Oh, alay, agpili ka. Nagpipintas na kita. Day, napintas nga agpaiso daytoy ah. Ay, daytoy abistida. Ay, kayat ko dayta. No pagbadom dayta, saan amadlaw asika? Tadi mo pa'y naibadbadaw. Nang runa no iparis mo dayta bandana. Asin, no ti makaibaga, asika dayta. Nakasagana ka kadinantay. Wen, ay masapul adinak makita ni uncle mo arumwar kwaro. Nakita kasi mo iti banyaw. Darasan, taylugan ka, taumunatan ni Ilay. Ijay kantong agsukat. At damit mabalin mo pagsukatan ni Jay. Inta nga rudahin. Nakasaganan jay bado apang limlimo ok. Intan, tapnosan na makadlaw ni Angay. Isurum kanyak timbagam a restaurant. Unantay, no nakabado ka iti di pa'y nakikita ni Angay. Di na paggarupin asika ti nakatugaw iti asidag ti lamisa nakanayon da panganan. Kas tagayam ti aramidan ni Inteng ha. Makita na ita ti aramidan. Di ka lamisan ti kanayon da pagtugawan antay. Dito'y ka, nagtalikod ka. Di da ka madlaw, tada abungot mau, kan nakabandana ka. Tada pa'y mask mo, kan sunglasses mau. Makitam ka di iti sarniga. Sumungat da. Ha? Ay, magnak dito may sa ruangan antay. Sige, inakaw. Sige. Tilong ko nga Inteng. Sinalabay na kay ti babae. Tugaw dan iti abay tinagtugawak alamisaan. Ijay tanga agtugaw. Dayan ti nakasangklas kat awan mo't init. Ang mga nubulan ti babae. So, anakasan ka. Wad siguro. Agorder tan iti kaninta. Hani. Na, tahani pa'y gayam ti awag ti salag. Aguray ka man tayo katak ti bandana. Sunglass kang mask ko. Sino day taahanim? Inteng? Day ta ka diti ka na ayon mo apapanan? Tadi ka pa yun mapan iti barangay hall? Ay, kwa. Kagsika! Asino kamat akanayon ang makisinarak iti asawa? Jesus. Dinatarasin ti babae ti pimanang. Ay, umay tanda agawitan. Sinalbag ka, Inteng. Ha? Kapitan ka pa'y mo na ron. Ay, Saan ka apagwadan? Ha? Arsab ka! ay agawitan ko na. Hindi balay tagagsarita. Saan na dito ita kababain? Amom akababain. Ngam apay nga ron ngay naramid mo. Ay, imay kami laang nangan Awan ti madingan inaramid mi. Awan pa'y. Tanaduktalak adagos. Ngam no saan ko anaduktalan? Amangan no nakaaramid kayo itan, iti saan arumbay. Kwa? Saan mo't Ay, nagdit kayo kadiki ni Auntie di taunag, Angay. Apay nga da ka dito ruwarte restaurant. Ay, kwa. Mangkita ko mga rod iti date ko. Ngam awan may. Apay asa balay, ti panakit kita. Ha? Ay, ikala ti tricycle mo, pagluganan mi ka ni Antem. Drasam! Ha? Pagditan nyo nga kiniantay, tay tulod kayo, Angay. Ay, diya kabildatan! Ah. Nagado ti saludsod mo. Ay, Ay, di dyan ka di balaya, ti pagditan nyo, Angay. di ka pa'y lasumarding ditan na eh. Ha? Ingkad! Apay masuron kayo nga, Angay.
nga addatan diti balay. Agsarita taman itinalapat. Ah, Asino dayjay a babae? di mo ilayat ti balunat Kwa. Sungbatam ti saludsod ko, inteng. Ha? Asino jay babae, kunak? Kadwa mi anak meeting ka ni Mayor. Kasano ko maanak meeting? Kapitan ka di dayjay a babae? Sekretaryata naglangan ti kapitan da. Apay nga ron akanayon kayong agsinanak iti restaurant. Mangmangan kami nga rod. Mangmangan pa lang ita. Nga minto nagbaybayag saan laengen amangan ti aramidan yo. Ay salbag kayo. Ha! Makitak pa da babae tapagrigpunan kayo apang uran iti balunag. Ay ada meeting mi ije ili banang. Asino ti ka-meeting mo? Ti babae? Si kaamot. Ije munisipyo ti pagmeetingan mi. Ayan ti surat amang ipakita nga adda paayab da a meeting. Imawag ni Mayor. Awan surat na. Ha! Kita ag ti cellphone mo. No agpaiso nga adda awag ni Mayor. Ay, indilit kon. Dinak maestro kan ita intay. Na. No awan ti surat a maipakitam, awan ti agudong. Ha! Nalawag! Kaslaak matla balo din. Mapabasol na ka day? No saan ka nagaramid iti kalukwan? Ada yung aramidak daytoy. Ngam nurumwar ka adi mo ibaga kanyak. Suruten ka ijay ili. Yawid ka ket nakasagana ti balunat ko. Nay, naliday kamay, paray. Ada ka di parikat. Nagbalin maten nga strikto ni Banang. Di na kon parwaran ije balay no awan ipakitak asurat ni Mayor. Ipakitam ka ni Maribana ang awan ti aramid mo, tapno agsublay ti panagtalik na king ka, paray. Ay, kastoy gayam ti makaaramid iti madi. Mapunas ti panagtalakdaken ka. Ay. Talaga kasta, paray. Ngam no ipakitam mo't nagbaliw ka. Awan papanan na, no diin inaw ta may subli day ta panagtalik. Ay, agbabawi ak iti naramid ko pare. Ay, iso nga ikagumak apag sublin ti panagtalak ni Banang. Ay na, Kapitan! Talaga anarigat nga isubli tinapukaw a panagtala. Di ka nga rot agaramid iti saan a maiparban.